Kugwate ogeni mutegeri wa Meru TV tutanambere na gutegera mantu jegi mangatheti je toro kiriro na arua nkurikania ne ntuko ya Jumatatu tariki 23 itegere ake ntuko mwetu thiro tukutonya kiri ntuko yithunku na nkuruki ntuko mugwanja twithiro tukirekia mwaka zwangirizire 24 kugwate ogeni na mbere ya kwende na katheti jire kore na katheti The Daily Nation na ande na katheti ya The Standard gethro nkiambagiria na katheti The Daily Nation tuthira tugitegera imweche ripoti na nkurukia ngono ira chithirite chigitarirwo ndene katheti ezi karatasi ne kambere tawithire ndene katheti The Daily Nation ikethire tukakiandikwa ngono ira chionde tukethirwa tugichiona ndene katheti ezi na ngategera rugono rwa mbere rwithire tweru kiandikwa kana mbicha irere ndene katheti yetu rukirwo na arua imbicha ya Rais William Ruto. Mbicha ya Rais William Ruto ni araba kuga ati Rais William Ruto nethiritwe akigaruka kuringana na mawirani jaria ekirete Kenya ikagite na karia achwaga kura chegete kia urais irugono tukwetha tukirwona karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano ngoroki tukwetha tukiona garugono rungi rwegie kurerekana ikundi bya kithirikari bira bitekene monota NGOs ikundi bitabe kithirikari bimwe biririkana ibigutumira kana ibigutumirwa kiri mantu ja kusambaza kana gwika mbecha cia ugaidi ni rugono tuketha tukirwona karatasi ne gatunana nkoroki tuketha tukitaga mantu jegie riboti irerekeretwe ni DCI bakiugaga ati kagite ne kaka kama mbura jathi gonko anto badra bakimenyera nonto kuri na gikosi giantu bakumanyakana ta mchele babes baba ne baraba gwikira mtu ndawa kagite na karia maybe akonyonchobi kana akonyonto binge na abakomba kuthira bagikwiya irugono tukarona karatasi na gatwiri na ngono iri chionde tukatha tugichitagaira ke gatheti eje ya The Daily Nation twambiri na rugono rwa mbere mutegeri wa Meru TV rurarwe karatasi na gatwiri baruga DCI issues alert as mchele babes cast wider nets rwangi romanto kana rwangi rwa DCI ni badire tabakita ripoti na kuria akenya baimenyere nonto kuringana na karatasi kaka baruga antu barabenge bagweta mono kristare chiao kiremba kiri hoteli bedre bakimenyera nonto kuririkana kwina gikosi kyari baraba kwejana ndawa bagagwikira kire gintu kire ogo kunywa na nyume na bagwikira bakethura bageta na mbere na gukuya irugono rotali rito karatasi ne gatwiri katheti ne The Daily Nation arana nde DCI boretia Kenya na mono antu baraba gweta kire irabu na kuruki ma hoteli bedro bakimenyera kagite ne gaka mambrajathi onkono ndo kurekana kuna kesi nyinge chia arebaba baraba gutumira ndawa eze bagwikira gikiro konywa na nyumene ukethirwa ukiwa intobia kubionthe rugono ruru karona karatasi ne gatwiri ni araba yajana ngerekana ta kuma ntere chane ivasha baruga ko inantu baire ruteru bedero bagekiro ndaweze na baiwa nkuruki ya nusu milioni kurekana na tano ivasha kuri nantu baire bekerirwe ndaweze ndane gintokera banyunya na nyume na bagwekiro bedero bakiwa nkuruki ya mbecha nusu milioni iyo ni mweche angerekanira bedero tabakiezana na kagita na gaka na DCI bedero bagetarire rugono rum na njira indazo karona karatasi ne gatwiri kathite The Daily Nation karatasi ne gatuthatu kurerekana ntuko yegoro kana ntuko ya Saturday ntuko ya Jumamosi kulingana karatasi kaka tuthatu ni kware na murano jumbo nene sana na are rotero Mombasa murano jumbo thari tuta karatasi ne gatuthatu kuririkana ntuko ya Jumamosi akari kuma tereche Mombasa ni bethero bagiona ngari nene sana ngari chia mbeche nyinge ngari ndongi sana na nkuruki nyumene kinya Rais William Ruto ethero agikinya ndene murano jojo murano jo kwerekana ijo mwitongo mwe kuma ntereche Mombasa mwitongo mwe kuma ntereche Mombasa urea ukumenyekana ta Zakir kana ukumenyekana ta Imran Kosla aimenyekana ta Imran Kosla kulikana mwitongo mwe kuma Mombasa na ndi murano jojo jora jo mwana we urogo ta Zakir Kosla ni murano ukona jo murano jo kwerekana jo ari jo monene sana na rotero Mombasa ntuko ya Jumamosi nakagita na kare Rais William Ruto ethirwe agikinya nterezi ntuko oezi ne kwerekana niyo yari kinya ya gukungwira gucia roka Rais William Ruto na nkuruki kwethirwa agikungwira kinya we kagite na kare ethirwe akigurana ukethirwa ukiona rugono ru karatasi ne gatuthatu au ukona mbicha ya murano juju kwina mbicha kinya Rais William Ruto akigitaga keki na mbicha ngari nene sana ire chethera chigikinya ndene ya murano juju jora jo kwerekana nijo mwana wa gitonga uzu kumanyakana ta Imran Kosla
rukono ru karo na karatasi na gatatu na njira entariru karatasi na gatona na karatasi na gatotano no rwegie Rais William Ruto ni ara urugota bago tariria ati Ruto nethretwe akigaruka na nkuruki kurega kuingia jama wera na jara yake ya Kenya na mantu jamwe jara ugeta atithia ageta na mbere na kujathithia niyo bagweta U-turn ngatheti ireta eriuga Ruto nethretwe akithithia kintu gigwetwo U-turn kana kugaruka kire jamwe mantu jara ugete akathithia ukarona karatasi na gatona na gatotano nirandebe kuga Rais William Ruto uria wetherwe akitonya wathanine nonto bogutumira antu ba tuge kiwango kia ndiguru baraba kwereka bandikia ta majority poor baraba mono beta wa hustlers na ndi nagarukite antu baba na kwambia na ndi gutuma ochore na nkuruki kumenyera antu ba kiwango kia guru na barani itonga iyo ni guto U-turn kire karatasi ka gatona na gatotano kirija mweza matojaja andikiaza jara Rais William Ruto arekete na kugaruka ni amwe kurerekana ati Rais William Ruto na ugete we atethirwa agichumbura munini wawe wa rais gento kira nandi gukwerekana na thithiria kiabiere augete atethirwa agitonya kiri manto jege ruteruraga na thirikari gento kira kinyoke gukwerekana Ruto nethira akikithithia jau na jange jamu ingeja tari Ruto karatasi na gatona na gatotano jamwe mantu jara kwerekana Rais William Ruto na rekete na kugaruka Kenya na jara ugete akathithia kana atethithia ethirwa kejathithia na kuthithiria Kenya karatasi no gatona na gatotano kagatariria ati kagita na gaka Rais William Ruto na joketie antu batano barabara arekere kiama kia ODM na joketie antu batano barabara arekea meneke ODM na kubathura ndani ya kanjo yawe ma minister Rais William Ruto na thirito akijokia antu batano kinya nyuma ya kuga ati atethirwa agitaniria nguge na rutere ruragani na thirikari rugono roro na njira intari rukaro na karatasi na gatona na karatasi na gatotano araba tarite mantu kathumba jara Rais William Ruto ugeta kathithia endethirwa akijathithia kana nkurukira bagweta U-turn iraba kuga rais na thirito akigaruka akenya na mono hustlers bara bakorekana ibo bainge batomere rais ethirwa akijukia wathani karatasi ne gato tantato kore na rugono rwegie barabara ya kuma Nairobi gweta ruterero na Nakuru rutarire tu atire Rais William Ruto nethirito agitumiria na kuga ati barabara ya Nairobi gweta na Nakuru ikambia kuthondekwa na kinjira ya Kienande kuma mwaka twejite ira mono igwetwa dual kuringana na Rais William Ruto na ugete ate barabara yete ikareta ugaruruku na nkuruki gatethire kire biashara na ruterero Eastern Africa kagita na karara Rais William Ruto augeta barabara hizi yathondekwa na kiwango ya Kienande ikethirwo kinyegeta munka ndiguru ya Uganda ntene gukurukira ntere che Malaba na area county ya Busia akiaria ntuku egoro Rais William Ruto na ugete mubango jeje cyo kuthondeka barabara hizi na njira ya Kienande ni mwe ya mibango ire ndene ya manifesto ya thirikari yawe ya Kenya Kwanza arara ya ntuku egoro kagita na karara kanisa ne ka AIC na area ntere chia Uasin Gishu ndani ya county wa Uasin Gishu ni Rais William Ruto arugete ati barabara hizi ire kurekana na kilomita nkurukie kana rimwe ya 80 ikethirwa gitetheria mantu jegi ugendi na nkuriki biashara katikati ka Kenya na kinyanthi guru ciao me barabara hizi kurekana ati ikethirwa gitumira mungana jwa bilioni igana rimwe ira 80 ikethirwa gitumira nkurukie bilioni igana rimwe ira 80 kana iraba kugani ndora bilioni 1.3 ere kurekana ni dola bilioni 1.3 kumenya rugono runkuruki karatasi na gatunana gatutantatu sorry kethirwo kirona rwege barabara yese ikuirikana ikethirwo ikithonda kwa thirikari mugwanja karatasi na kamugwanja no mantu jege Rais William Ruto kaire ni ara Rais William Ruto na ndethire twagichumiria na nkuruki gutigira na gutetera kana na gutetera mubango jwa chanjo ire kurekana ne ndethia chianja kana nyamuichirithu wanja ta ng'ombe mburi na ingi kurekana Rais William Ruto nethire twagichumiria na gutetera mubango jojo jora tukwerekana jogatumira bilioni 21 nera na ndugete mubango jojo ketho jogitethia ndethia chionthe kuringana na Rais William Ruto nethire twe akimeneria baraba kurekana na chanjo hizi na nkuruki kuga igatethire kuthiria mirimo ta jora tugutana gichonko foot and mouth disease
Rais Ruto na ugete chanjo ezi ikethirwa igitetheria nyamu na kuthiria imwe mirimo ire ithegirwa igichumbura ndithio. Ruto araria jaja kagita na kararari nterete wa sinigishu kanisa ne ntuko yegoro nyarana ndi arombete aremi amwe na arithi na nkurukia tongeria gwitekeria chanjo ezi kana gwitekeria nyomo ndithe cheo chithiro chikemuto chanjo ezi nikende ikethirwa igitetera kuringana na ministry ya manto jegi uremi ajanthigurune nithiritwe ikiuga ati igatigira nkuruki ya ng'ombe milioni mirongo iri na iziri nkuruki ya ng'ombe milioni 22 ikethirwa chikemuto chindano ezi na nkuruki ya mburi na ng'ondu milioni 50 nkuruki ya mburi na ng'ondu milioni 50 ichikethirwa chikiamukira chanjo ezi kuringana na ministry ya mantu zegie urimi ajanthigurune rogono rum rwegie chanjo ezi nyamo kana ndithi chianja ukethirwa ukirwa na karatasi ngatonana otoro karatasi kau gatonana mutegeri wa Meru TV aja kuri na mbicha ya ure wari munini wa rais ure wari munini wa rais Rigathi Gachagua kinyawe ntukuwegoro na rara yari ntere chia Naivasha kanisa ne kamoga PCA na rutayo Naivasha ndani account ya Nakuru Gachagua nethiritwe kana kuringana na rukono ruruga Gachagua na menere thirikari nonto bongere kubonchobi ndegeni watho ni rukono karona karatasi ne gatonana kama gwanja Nyarako kurekana ore wari munini wa rais Rigathi Gachagua nethiritwe kimenere thirikari ya rais William Ruto nikiria kuga ati ni wongere ku bonshobi ndegeni watho mono rutere rwa Mount Kenya kuringana na Gachagua augete kagita na karare obisine na mbiriti mubango jo kuthiria na kurwa na nchobi ezi ende nande mubango jozo ijuzirito jogetajanerua na nkuruki mibango eze igetitho na mbere na njira yeretu kubatara kuririkana ati kana Gachagua natariritie kesi ya antu bathatu barabara ikite na gukua nyuma yabo kunywa nchobi eze ntukwa Jumamosi na rutero bahati ndani account ya Nakuru Gachagua naugete ati nande kagite na karawe yare obisine na ng'ang'ene mono gutigira ana bate kuthukangwa ni nchobi ndegeni watho na nkuruki kuria thirikari kagite na gaka itigere ni gweka mibango ya kuthiria nchobi ezi na mono rutero Mount Kenya rwa Gachagua kuga ino nchobi ezi ithiritwe ikiongerekana njira inene nyarana ndi Gachagua ithiritwe kuga nchobi ezi ni kuthukia mbeu mbithi na mono kana gaka ezi ni kethiritwe ekare atari na kana kare ogwatine nonto bwanchobi ezi ndege ni watho rukono ruru karatasi ne kama kwanza ukarona rwegie uga Gachagua kire thirikari ya Kenya Kwanza kana kire thirikari ya rais William Ruto karatasi ne katonana ko irogono rango tariria arambere mutegero Meru TV rwegie kuririkana kuri na ikundi bimwe bire bitebye ke thirikari kana NGOs ire kwerekana ichigotumirwa ni ikundi beke gaidi kire manto jegio choibwa mbecha karatasi ne kagatona kuririkana kuri na ikundi bimwe bitebye ke thirikari bire bigutumirwa ni ikundi beke gaidi ta Al-Shabaab kwethirwa bakibathambiria mbecha kana bakibekie na mbecha kuringana na ochonkoni bora bwithirwa tabukethithwa kuririkana ati kuri na ikundi bitebye ke thirikari ikuringana karatasi na kagatonana biria bikwerekana ni bigutumirwa ni ikundi bye kingaindi mono Al-Shabaab kire manto zegie mbecha kana kuba finance ingona report ni thiritwe gitari ruaza manto zaza kuririkana mono kikundi kiria kigutariro kire ikyo kina thina mono kigaidi kya Al-Shabaab kire kithiritwe kikiampanga sana ajanthiguru ya Kenya na ikundi bingi be kingaindi kuringana na mwandiki munene ndene yorwangi rwegie ukaria bondene urokumenyekana Raymond Omolo agitariria andiki banteto nethiritwe kiuga ati uchongoni bweta na ikundi bire bikethirwa bikigwatekana bikethirwa bikieberuo na nkuruki anto bakethirwa bakijukirwe tagaria reke thirikari rogono rugo karona karatasi ne kaugatonana mutegeri wa Meru TV kule na rogono rongero thiro toroge kucheria sana karatasi nege 10 kurerekana ate kwina withira ate akenya ne bagutumira simiti iria ite sasa wene kana iria ite kiwango ne kirage kubatara karatasi nege 10 kurerekana ate kwina Kenya bagutumira simiti iria ere substandard kana erete kinyete kiwango kirake kubatara na nkuruki erete kinyete kiru iri kuendekana
nerana ndiko kwerekana kana kuringana na uchunkuni bora buthithitwe buririkana kwina makatel kana kuri na antu batonyete kire biashara ezi barana nde bagweta na mbere na kuthondeka simiti etebui na kwenderia antu kwina gikundi kimwe kia antu kia makatel baba na kuringana akagita na kara uchunkuni bo burathondeka antu 13 ni bekiri mpene kumani na thondeki ba simiti eze buthuku nerana ndiko kwerekana ati bakugwatikana nkurukie simiti miuko 1,500 yethirwa kinye kigwatikana imwe cha kambuni ira chikwekana ni chio chiri ogwatine kire manto zegi simiti izi ne amana Bamburi Cement, Simba Cement, Blue Triangle na Mombasa Cement otoranka thite tahariritie kuringana na KEBS ene tagaira manto zegi into biaza ndegoro ne Kenya ne bethete bakiuga ate bageta na mbere no chunkuni nikenda gutigira ne bakwikira mpina ntabara bakuthithio zo ngutaririe kidogo mutegere wa Meru TV ora simiti izi kuthondekwa kuringana na nkathiti izi baruga ati antu baba barani mandereba baraba kama taka simiti gutakire kambuni yechi thondeka simiti tayu ndakuthomera bethagirwa bakijukia simiti bakinya barabarene bagachemani na antu bangi antu baba bakajukia simiti ire njaga igatumurwa ikathithwo gento gitwari packaging kuringana na karatasi kaka baruga bakathithwo gento gitwari packaging kiri packaging yeu kuririkana bakanyia urito ba simiti kana kg cha simiti ira na bakongera gento kingi bakari package nuko kwerekana ko kurerekana pamba mandereba baba na antabangi ba mi baba kuthira bya gwatanira kiri manto jaja yogotigira simiti yeze ne bakuthondeka area etikubatara rugono ru ukarona karatasi nege 10 na ndiko kwerekana bamwe ba Kenya ibethirete bagitumira simiti area etekiwango ekirea ekikubatara mutegeri wa Meru TV na ru ambicha yetu akatuni nkamitagera nkona ne mantojegie thirikari kwithirwa ikinenkanira ite kagita na kaikirikana antiku inkaithirira Islam Ruto nethirwe akithithia magaruku ndene akanje ya minister na nkuruki kire bamwe ba ambassador aja ndegorone ko mbiche ejo kameona imbiche kwariria manto za ujegi thirikari kwithirwa ikithithie imochi appointment ekiri OBC ono ko karinda na kathiti ya The Daily Nation mutegeri wa Meru TV mbethiro ngitegera ngonero chithirito chirinda na kathiti ya The Standard ngathiti ya The Standard aja karatasi ne kambere kuri na mbicha ya njaji munene urejekene Tamatha Koome nethirito kidogo akimulikwa na ntu baingi no ntu bwa manjanji bayo kwethirwa bakigita magamba na njira nyingi kuna ndi kuringana na Martha Koome nethirito mbicha were aja na akiaria augatire nethirito akithithiro kintu gitwa cyberbullying kana kwethirwo kirumango kana kuthumbua ndene ya mitandao na nkuruki gutumira mitandao ya kinandi nyana ndi Martha Koome bugite nethirito agikurukira mantu jaja kagite na gaka totonya karatasi ne geto gatwirika thete ya The Standard rangiro kumenyera mantu jegie curriculum icha skuru ire kumenyakana ta KICD Kenya Institute of Curriculum Development ibethiro tabagite janiri ripoti ya kuga ate ne kwethiritwe kuri na thina ya maukuja raja gutumirwa kiri mubango kana mutaratara zo moroja kithomo jwa CBC kuringana na KICD baugite ati kana ibaregana na ripoti irethirito na ekuga atiri kuri na wagi bo mauku ja gutumirwa kiri morambo bango jojo mweru jo kithomo jo CBC kuringana na mwerekeria munene wa KICD ulo kumenyekana ta Charles Ongondo ntukwegoro na rethirwa gitarire kuga atiri mauku jonde kana kuri na mauku jaraja gutumirwa kuma ki primary 1 monga grade 9 na nkuruki augatiri mauku jaja ne jedire jaja ki ko kiri maketi na antu no bahira bakijagura nera na ndi aregena na report kuga ate gutena mauku ja kongana jaraja dire jaja kire kerua jaraja gutumirika ni aritwa barabete na mbere na kuthoma gukurukira CBC rono ro okaro na karatasi ne gatwire kathiti ne The Standard mono kethira ugwe murito kethira ugwe mushari na alimu okethirwa okirutega na one mantu jegi mubango jo mweru jwa CBC karatasi ne ka tudato kathiti The Standard baruga sky high living cost put brakes on up country holiday travel karatasi ne gatoza baruga ati motorera kuma
uchumi gwitia na nkoroki anto kwaga ngugi ikugu gutuma anto baraba inge kagita na gaka kazigo nko batekazira bagitanja ciya kana nara risabu iriko no karona karatasi ne gatatu kurerekana miaka iyo ingi kurokete kakuringana karatasi kaka baruga miaka iyo ingi kurokete kagita na kazigo nko kagita na tagaka anto baba inge kana stage ire inge chidara chojori anto ngare chikezo chigeta ntere yani anto baba ingi baraba kumarotero magu wetarungi ende kagita na gaka baruga anto kana anto bate kumarotero magu wetarungi omuntu ari karara atwire niyo akaethirwa akirira thigonko eyo no chonko nibo thabo kithithwa na ndi pamwe pamandereba na nkuruki abiashara pamatatu bedre tabakiuga kagita na kaka kathigonko kana mwaka juju biashara yawe ite sasa buru no ntugutena ugendi antu bate kwenda gutumira ngari izi gweta ntere mwanya nikirana ndike kwerekana nino ntubo manzo motorire kuma na nkuruki uchumi kwethirwa bugitia kona rogono ru ukona kwena ngari nkona chiringi mbicha chiri stage ukarona karatasi ne kau gatatu kwena rogono ru anza kukwerekana kwena mtu mwe urai lifti karatasi ne gatatu ukona muntu ozo lifti aromba lifti ngari akamatwa nyumene edro akiwa nkurukie chiringi ngirima kana jana Boris interecha dhiripa ibetete nambre no chonkoni niaria antobaire orento murume na mwekuru barayerwe chiringi ngirima kana jana na intobinge birabara kamatete eje nyuma yantu barabara achiyete yapa ko banankera lifti gweta ntereche Mombasa anto barungi kangane aba ugapa ba lifti nyumene beta na mbere na ko bayambe chizi kulingana na polisi kuma bante barwangirwa DCI nibogete mwakuroja na mukurozo batonyere ngareze ndana na bedra anto baba no nikirabero ni lift bakwewa nyumene anto baba beta na mbere na ko bayya ebo kinyanara ntereche Simba Cement rutero adhiriva no nyuma yabo ko bayitreibanga baba itreibanga na baba iya noko kurekana nande batumira baita chiringi ngirima kanyatatu kuma banki cyantu baba baita chiringi ngiri 70 kuma kere M-Pesa na baita chiringi chingiri 60 kuma M-Pesa ya mto wonge ko kona rogono ru uraro reo anto bakora bamenyere mono nonto baba barero lifti bara ende bara baita lifti baita na mbere na kubayira chiringi ngiri magana jana Martha Koome rogono yango taliredie lawyer kana mawakili bedre tabakiuria ati njanji badithirwo chonkoni badithirwo tungata na bedre bagitagerwa nikenda kuthiria manto jegi nkukumo ndene ya rwangiruru rokoti bama wakili no bakoromba kuthira kwithithwo chonkoni na nkuruki manjanji bonde bedre bakithujwa nikenda bagategerwa baraba kuita ngogeboega na baraba kutumira kana bakwethira bakinekerwa mbecha nikenda bagita magamba rogo toko batara bedre bakieberwa wathani kana kiringo gichiao okethiro kiona gukurukira na rwangira mawakili kana kiama kia mawakili LSK gukurukira mukaririgite wa Faith Odhiambo oraugeta ate bakethira bakithithia komiti mwaka twejete na komiti izo yathondekwa ni kiama kia mawakili ikethirwa ikijukia maoni jantu kana ja Kenya jegie witingoge bwa manjanji likana njanji baba bonde bare rungu rwa janji monene uria ni Justice Martha Koome kana Chief Justice Martha Koome rogono ru nanjira intaru karona karatasi ne gatuna karatasi ne gatatu karatasi na kama kwanza iroegie manto zo gararuku bwa motaratarazo mweru kana mubango zo mweru zo manto je giogima kuma kire NHIF gweta kire SHA nerana ndeba tarire tena kuga mwaka juju ijudire tojure na mandagitari kana arigitani kwethirwa bakiandamana na bange barega gwita ngugine nontu bwegie kugarukwa kana kuma kire NHIF gweta kesha nera imocha sibitari Kenya itereke tena kuri amarandu rugondo rukarona karatasi ne kauga tutantatu na kama kwanza okona mathina jara jethire itoja gitonyera kire sector kana kire rwangirwe gyo urigitani mantu jegi sibitari chianto sibitari chethirikari na mantu jange na nkurukio garurukubo kuma kire NHIF gweta kire SHA mantu jara jethire gitana mbere na nkurukio kona marando jara thirikari thiritwe irina jo jegi sibitari hizi tukirekeria ngatheti cia turukiro na rua mutegeri wa Meru TV ni ati kungana na mwandikiro kono ru karatasi na gakenda
mwandiki munene ndene ya ministry ya manto jegie ogima ajande gorone ore kumenyekana ta Harry Kimtai nethirite akiuga ati mwaka jo mwero jujite kana mwaka jo mwero jujite mubango jo SHA jokethwa jo kithondekwa na jokethwa jogita na ngugi ura gukubatara kwa Hilary Kimtai nethirite akiuga ati na gwikira akenya wirane ati kuma mwaka jujite SHA ikethirwa igitumirika ura gukubatara na Kenya bakethirwa bakigunika nayo iu moe icio ngono chithirite chigitarirwa aja karatasi nigia komine morogono rokoro muthia imbicha yegie ura wari governor wa county ya Meru Kiraito Murungi ura wari governor wa county ya Meru Kiraito Murungi kagite na karia araraia na kuuga ati Rais William Ruto nethitwe agitezaniria Amiru ukona karatasi nigia komine mo imbicha ya Kiraito Murungi au akiaria auga atiri Rais William Ruto na arekite na gutezaniria Amiru ura wari governor wa ukanyuma governor okana wa Meru Kiraito Murungi nethitwe agichumiria na kumanera Rais Ruto nontu bwa itebiria arekite na kwezana au kanyuma bibi ngekurikana ni nyuma ya Rais William Ruto kwethira akithithia ugaruruku kirikanjo yao ya minister kuringana na Kiraito Murungi augete ati Amiru ni bethete bagitezanirwa kiri manto jegi ugai bwa itebe minister na nguruki itebi inge bire byaezanirwe ndikuririkana ati Kiraito Murungi uria ureketie na kurikana uria wethiritwe agia appointwa Rais William Ruto gutwika mukariri giti ndene ya National Oil Corporation na ethiritwe agichumiria na kumeneria rais nonto bagutezaniria Amiru kagitene gaka nerana ndi Rais William Ruto ethiritwe akiuga ati kana Kiraito Murungi ethiritwe akiromba rais gutigira na gutegera Amiru kagitene kaugai eboite bibi rugono ru na njira intariru karona karatasine aga ikomine au nango kinya kango kera gatanta manto jegi nkatiti chetu rukiro na ro mutegero Meru TV ugata kuraja no ntoinchokerete na mugeni wetu antuko ndene ya turinge ime uria ukumenyekana ta Martin Kathurima twithire tugitegera manto jegi weti na mbere kana utongeria bo county Meru urabo itete na mbere kagitene egaka ugata kuraja nchokerete na mugeni wetu ndene ya turinge ime